वेलकम बैक महमादुर ब्लग्स। बर्तमान आमी शिलंग टू चेरापुंजी यात्रा आरम्भ करिलु और प्रथमते आपनालोকক जिटु प्रथम टूरिस्ट प्लेस आछे चेरापुंजीर डैश भैली व्यू पॉइंट माने आपनालोকক डैश कोৱাৰ कारण एटाই व्यू पॉइंटो भैली व्यू पॉइंटो मोर मनत आछे किन्तु टूरिस्ट प्लेसर प्रथम दुटा वार्ड मैं पाहरि गलो किबा आननोन नाम मैं किन्तु मनत नाइ किन्तु आपनालोके मोर स्क्रीनत आहि आछे चाब पारे नामटो कि तार पिছত आमी रास्तारे गई आसु पाहारिया ठाई एखा बेखा रास्ता और व्यू चाওক रास्तार किमान धुनिया धुनिया व्यू और आमार गाड़ीर सन्मुखत चाওক केइटामान बाइकार गई आछे दूर दूरनिर पर आहिছে उड़ीसार पर आहिছে एबिलाक बाइक राइडार सकल चाওক आपनालोके चाब पारे मोर केमेरार सन्मुखत आहि आछे और आमी पाहाड़र किनारे किनारे गई आसो दुयोपिने पहाड़ और आमी माजे माजे गई आसो चाওক प्रकृतिर सौंदर्य उपभोग करी चाওক ना आपनालोके किमान धुनिया धुनिया पहाड़ पर्वतर ऊपरे आमी गई आसो गाड़ीरे और आपनालोকক भिउखिनि अलप अलप देखुवाई লৈ गई आसो इमान धुनिया धुनिया भिउ आहिছে और जिटु भिउ पॉइंटत गई आसो ना आपनालोके चाले नेक्स्ट लेवल व्यू आहे आमी जिटु सब किमान उख उख पहाड़ और तल पिने पहाड़र परा चाले घर दुआर एकेबारे सरू सरू देखा जाए बहुत दूरर परा चाওক अवस्थाखिनि और पहाड़ काटी काटिहे रास्ता बनाइছে और नतुन नतुन रास्ताओ হৈ আছে बहुत ठायत मैं देखा पालो काम काज चलि আছে और किमान भय लगা रास्ता टार्निंग बिलाक चाওক ना चाওক किमान भय लागिছে रास्ताबिलाकर व्यू चाই और जिटु झर्णा नामी आहिছে झर्णाटोर पहाड़र काहिदी गई आछे झर्णाटो आपनालोকক देखुवाइছো फाइनाली आमी आहि ठाईखिनि पालो व्यू पॉइंटो पालो गाड़ीर पर नामी आपनालोকক देखुवाই आছো बर्तमान आमी आছো ब्रिजर ऊपरत और ब्रिजर ऊपर पर जिटु व्यू आहिছে पहाड़र चाওক आपनालोকক देखुवाइছো किमान धुनिया लागिছে एइटुই हल व्यू पॉइंट शिलंग टू चेरापुंजी जोৱাৰ जिटु पैकेज ललो आमी मेघालय टूरिज्मर परा 400 टकात प्रथम टूरिस्ट प्लेस तो हल एइटुই और तार भिउखिनि आपनालोকক अलप अलप देखुवाइছো चाওক ठाईखिनि किमान धुनिया लागिছে दुकान पोहार हाट बाजार आछे शप आछे सरू सुरा ओ भैया भुट्टा खाओगे और चाওক किमान धुनिया लागिছে और प्रकृतिर सौंदर्य पहाड़र মাজত परिबे मेघ डावरे आवरि থকা जिटु व्यू आहिছে आमी ब्रिजर परा उपभोग करि आसो जूम करि आपनालोকক अलप देखुवाइছো चाওক पहाड़र মাজৰ जिटु दृश्य जिटु व्यू नेक्स्ट लेवल और जिटु ठायत बर्तमान आसो बा रखि आसो तार 360 डिग्री व्यू एटा देखुवाइছো और एटु बस्तु मैं प्राय 5 मिनिट धरि चाই आसो चाওক अवस्थाটো चाওক ना दुटा पहाड़र মাজৰ जिटु परिवेश आमी मोबाइलत टीवी देखा पाइছিলো আজি मैं लाइफत वास्तवत चाই आसो आपनालोকে চাব পাৰে কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া ঠাই কিমান এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে কিছুমান শপ আছে আপোনালোকক এটা এটাকে অলপ অলপ দেখুৱাইছো এতিয়া আমি তললৈ যাম আৰু ঝৰ্ণাটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম স্বামী মাহা তললৈ যাও ঝৰ্ণাটো চাই ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক 360 ডিগ্ৰী ভিউ দেখুৱাইছো পাহাৰ পৰ্বত চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে ঝৰ্ণাৰ পৰা পানী যোৱাটো চাওক অলপ অলপ দেখুৱাইছো আপোনালোকক কিমান ধুনিয়া লাগিছে আমি ব্ৰিজৰ পৰা তললৈ নামি আছো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম तलर झर्णाटो देखुवाम और तलर भिउखिनि आपनालोকক देखुवाবলৈ লৈ গৈ আছো आपनालोके চাই থাকক চাওক কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া ভিউ মানে ইমান এক্সাইটেড ইমান ভাল লগা ইমান চাপলগীয়া প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য আমি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছো যে মানে হাৰ্টক হৈ গৈছে বস্তুটো চাই ইমান ভাল ইমানেই ধুনিয়া লাগিছে এতিয়া ঝৰ্ণাটো ক'ত আছে নে নাই নাজানো ভালকে কিন্তু গৈ আছো आपनालोকক দেখুৱাবলৈ आपनालोके মোৰ লগত আহি থাকক চাওক वाटरफल इमान डाঙৰ নহয় वाटरफलটো সৰু বেছি মানে বেছি ডাঙৰ নহয় অলপ অলপ আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু আমি তললৈ নামি আহিছো আৰু ব্ৰিজখন আপোনালোকে চাব পাৰে ব্ৰিজখন ইমানেই ওখ তলৰ পৰা প্ৰায় 2-3 ফুট মান হ'ব নেকি চাওক আপোনালোকক দেখুৱাইছো ডিসটেন্সটো দেখুৱাই দিও এবাৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ কিমান আৰু যিটো ভিউ আহিছে না পাহাৰৰ প্ৰকৃতিৰ যিটো ভিউ মানে কি কম আৰু इमान धुनिया व्यू आइছে এইটো वाटरफल চাওক আপোনালোকে মানে একেবাৰে জুম কৰি আপোনালোকক অলপ ওচৰলৈ আনি দেখুৱাইছো মানে কিছুমান গছ গছনিৰ কাৰণে वाटरफलটো এজ ইট ইজ দেখা না যায় কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে অলপ অলপ দেখা যায় হেকিনিহে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো চাওক কিমান ধুনিয়া ভিউ
চাওক না শ্বিলং টু চেৰাপুঞ্জী যোৱাৰ ফাৰ্ষ্ট টুৰিষ্ট প্লেচটো এইটোৱেই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভুল হ'লে নিজ বুলি ক্ষমা কৰি কমেণ্টত শুধৰাই দিব থেংক ইউ লাভ ইউ গাইজ মোৰ চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কিন্তু টুৰিষ্ট প্লেচৰ নামটো মোৰ এতিয়াও মনত হোৱা নাই বহুত মনে মনে বিচাৰিছিলোঁ নামটো কি আছিলে পাহৰি থাকিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক ডিছপ্লেত আহি থকা নামটোৱেই হ'ল টুৰিষ্ট প্লেচৰ নাম মই দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ ছেকেণ্ড টুৰিষ্ট প্লেচত ছেকেণ্ড টুৰিষ্ট প্লেচ কোনটো হ'ব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'কেইটা আৰু আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নতুন নতুন ব্লগ বহুত আহি আছে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই ইউটিউব চেনেল প্লিজ